Opasno. Zamisao Zoxera Something bloga je bila i ostala do danas da to bude neka vrsta mesta gde će se underground, intelektualni, politički i ideološki mainstream srbijanskog života. I to je neka opšta koncepcija koja u osnovi je široko zamišljena, ali pogađa u suštinu onoga zašto, po mom mišljenju, ti blogovi uopšte treba da postoje. Postoji puno tekstova u kojima su iznete neke stvari do kojih inače čitaoci ili forumaši ili blogeri nikada ne bi mogli da dođu preko štampe ili televizije ili medija, a sem toga život blogirski je aktivan svakodnevno. Stalno se pojavljuju novi učesnici, stalno se pojavljuju novi autori, znači to je neki život samostalan koji se već oteo na neki način i kontroli, mislim. Taj blog funkcioniše zapravo kao neki samostalni organizam. Jezik koji se koristi na blogu i na forumima je specifičan, znači on se razlikuje od govornog, naravno, i od pisanog i od govora koji se koristi u medijima. Mislim da postoji neka mogućnost kreativnog pristupa jeziku u toj novoj elektronskoj formi. Mislim, meni je bar to izgledalo zanimljivo, jer sam tu dobio priliku da sem teksta interpoliram neke slike koje su ilustrativne za tekst, a neki put su te slike koje su obično humorističkog ili sarkastičnog karaktera postojale samosvojne i komentari za sebe. Znači, ja bih stavio neku sliku umjesto komentara verbalnog ili diskurzivnog na tom verbalnom planu, ja bih postavio samo jednu sliku iznad koje bih postavio citat na koji se ta slika odnosi. I po reakcijama sam primetio i mislim da jeste tako da je to prilično efektan način komunikacije na internetu. Blog ima također svoju posebnu mitologiju i mitološka bića. To su trolovi, hakeri i slične kreature koje se javljaju pod različitim nikovima. To im je uglavnom zajedničko da menjaju svoje adrese i da koriste različite nikove. Nikovi na blogovima i forumima služe uglavnom tome da čovek koji je u realnom životu ovakav ili onakav postaje odjednom Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Znači, ako je u realnom životu povučen stilj ili ne znam kakav, on se na blogu i netu pojavljuje kao neki kabadahija, kao neki dasa koji će sve tu da rešava stvari, koji je glasniji, jači od svih i tako dalje. Oni se pojavljuju uglavnom da bi ometali rad bloga i to iz raznih razloga. Koji razlog? Vidiš to mene stvarno ne mogu da shvatim zašto. Zavisi od vrste bloga. Ako je blog jako posjećen i kao što je recimo blog B92, ako je blog jako posjećen i ako ima puno učesnika, a teme su političke, onda se ti trolovi, hakeri pojavljuju po direktivi. Mi smo se tamo u internom žargonu, njih smo zvali službenicima elektrodistribucije, što se odnosilo na radnike UDBE, naravno. Korisna strana u toj novoj tehnologiji je što se ti nikovi koji rade takve stvari se jednostavno zabrane. I onda se, to jest banuju. Banovanje znači da se korisnik ne može više javljati sa određene IP adrese, što naravno trolovima pasioniranim ne smeta da otvore novu IP adresu i da se jave pod novim nikom. Ali stari korisnici prepoznaju njegov stil, pošto hakeri su uglavnom jednodimenzionalni. Oni imaju neki određen način komunikacije, to je smetanje ostalih i u tome ne mogu da se menjaju. On obično dođe jedanput, određeno period je na blogu ili forumu, smeta drugima i dok ga ne uklone, ali kada se vrati pod novim nikom, svi odmah znaju da je to on. Ljudi dolaze na blog kao na neku vrstu oglasne table. Oni pročitaju tekstove političke, ali se o tome vrlo malo ostavljaju komentara. Teme koje pokreću druge učesnike su uglavnom van politike. Znači, to su teme koje se dotiču nekih opštih stvari, ljubavi, muzike. Poziv za Kojota iz Kalifornije je stigao zapravo tako što sam ja poslao YouTube klip
njegove bivše grupe Iceburn na taj američki reggae forum. I onda me mailom pitao drugi čovjek festivala koji organizuje svake godine taj festival, pitao je koja je to grupa, da li mogu da ga povežem, da stupi u kontakt jer mu se ta stvar svidela. Tako da postoji velika mogućnost da se pojavi srbijanski reggae muzičar prvi na tom američkom reggae festivalu. Druga stvar koja je jako bitna u vezi interneta koja me otvorila malo oči u odnosu na stvari koje su me mučile godinama, a to su izdavači i ljudi koji vode muzički posao. Korišćenjem interneta sam prevazišao njihovu svrhu. Nepotrebni su mi više u životu i mogu da sam svoju muziku doturim do ljudi. Poslednjih 2-3 godine, svi moji poslovni potezi, sve od čega sam juče kupio patike, obukao se. Imam i dobri cvikere sad. Sav novac sam zaradio preko toga.